Gdje ste ljudi dobrodošli u novu epizodu Minecraft Survival Games. Sada sam izreal gata. Ako ste vidjeli, samo da ja vidim da li snimam sve ok, super. Ok. Znači, ovo je naša prva partija za ovaj dan. Tek sad sam sjeo za kompjuter, pa. Ok. Što tu imamo sve? Super. Dobro će ovo doći sve. Ok. Full armor. Nije najbolji sword, ali... Wow! Koji hit? Evo, guys! Wow! What the fuck? Ne mogu se maknut! O jebote! To je bio za ovaj lag, ali ok. Idemo još. Hop! Ok, ne, tek sad. Vlada. I Vlada. Nik ti ne s tim, evo, s tim ja. Jung. Jebote. Yep. Okay. Nije pao je Venditunze hakeru. Haker je bio, ljudi, vidjeli ste i to. Dobro. Ja sam dobro pipio ovdje pao. Tako slabo čuje. Da. Aha. Sad ću sam ovo znanje. Нягти.
Shit! Oh my god. Ovo je bila dobra partija. Napio sam, skoro sam pao i onda pum. Ono se desilo. Znači, oni... Ovo je bila dobra partija. Što se tiče... Ajmo, padaj, jej! Opet, ja mislim, ne. Ali da, igrali smo. Možda zašto ovako kupim, želim si odmah posložiti inventoriju na brzinu. Ne sada... Stoga ne čekati to, ali... Ja mislim da baš... Imam... To... Zašto nemam? Što ne bi imao? Nemam cape, ja. Zašto mi se učinilo? Kada sam neki trenutak imam cape. A nemam ga šupak, imam cape. Ajme, što idiot. Ok, ljudi, ovo je bila neuspješna partija i vidimo se u sljedećoj epizodi, tako da pa. Adieu.